Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan ad darmo. Adinan din nakamat ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May sa ka na asawaan ngam aging ita kat awan pa'y anak mi iti asawak. Takasano, kanayon nga stress ti asawak. Kat daytaman ti inak isalaysay. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Darmo. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Salbag na day giant ah Juanito. Puro mo't inigas to'y tarungain lako na kanyak. Kat saan mat nga min makita no inigas wano saan? Anya saan? Makitam dagitoy, puro nagabutan tigas, ah? Saan namat nga tan analasin Saan mo nga isakit day ah Juanito? Bay amon. Dalo samlatan. Adapay mo't siguro mabati ang mabalin na si Daen. Basura to'y inted na kanyak. Awanan ti mabalin ditoy. Kahit, kasano nga roditan? Mapanak ijabalay da. Mapan ka manen makiapa? Talaga ah? Ay na bakit? Day talatan makiap-apa ter aramidem. Inaldaw latan nga dakapam. Kasano amananam mo tinaragsak a panagbiag? No inaldaw latan kat adda kaapam wenno kaguram. Pakaragsakak ti makiapa, Darmo. Pasensya amla ko man ni Hilda Juanito. Amok anapan man ni Jabalayo anak apa. Imbaga na nga ro da nadadal di tarong aginatang na. Impilit nang impay subli di kwartana. Ore ko maano in subli namat di tarong tamang ano mabalin pa nga idengdeng ko kumata sayang mo. Saan na ngayon subli dya tarong? Saan nga ro? Di saan mo kumamot ngayon subli dya kwarta Insublik latan ta jak kayat tiriri. Sana ka na sana ya makiap-apa. Hindi to ani bakit mo kat apera. Inal daw nga adda kaapa na. Sapay nagpaspas yung iwat ng agsaaw. Ay na. Siya akong ti dumaw-dawat iti pamakawan iti aramid ni bakit ko nito. Pasensya amla ko man. Bagbagaan man ni nanang mo, tadinak siput-siputan. Apay manan ako na masiput-siputan na ka. Amok, asyak ti sirip-siripon na ijay da. Anya kumaaga po asiripan na ka ngay. Jak nga rod ammo, iso ako na abagbaga tinam. Agkabaw samot nga minang. Na, manula ang matitawan ni nanang. Ibagam kat nga agkabawan. Anya ti amok ngay, no nasapa ti panagkabaw na. Ala. Huston, tamapan ko damagan ken nanang no apay asip-siputan na ka ako nam. Apay ka no asiput-siputan nyo ti asawak nanang. Na, kasano kuma asaan ko asiputan, kat layat-layatan na itipak oljay upa amanok ko. Ay kasanon na mapatay na. Ay, unay lakit din ti asawak aya. Apay, anya ti basol di manukyo aya. Iminom nga min ijay batya abinumbaan na. Abugan na laang kumaa. Saan na alayat-layatan itipak ol, tamangan numalawanan na. Mala. Sige nga rod nanang. Taibagak dayta iti asawak. Sipsiputan na ka ako nam ni nanang. Talayat-layatam kanumot nga min je upa amanok na. Laylayatak laang mat, indanon ko aya. Isungarod ka no asipsiputan na ka. Tamangan numalaw anam apak ulan. Apay, tangaak tapno pakulak jamanok na. Jak kayat asirip-siripan uno siput-siputan naktiinam Idiritso na latan ko mga ibaga no anya ti kayat na nga ibaga. Saan kat asiput-siputan nak, akaslak agtatakaw. Uno saan? Ibagam, tay pagod na ijatangad na dagiti manok na. Ay na, nagbasitan abanag, ngumpadpadak kalim. Ikalkalin tagaklaang ti bagek, Darmo. Jak kayat ti may ruruman.
Anya man nanday ta. Mais, ginatang ko ka ni Merced. Ne, kat ilingtam nga roden tagmerienda ta. Mabit lang taok kisak pa, isakto ilinta. Ala, darsam nga rod ta orayag. Sakbay amapana ki jabantay. Mabit lang daytoy nga ukisan, tabasit mat. Manungay akilo day ta. 2 kilo. Apay ngay. Inigas mat na gito'y amais. Kita ko man. Kita Ay na. Di ta murdong na laang mat. Mabalin mo mat nga ikatan day ta parte ana igas. Ay, jak kayat. Isublik na gito'y amais. Na, kat no mabalin pa mat. Jak nga rod kayat. Ay unay kalakid din aya. Isublim nga rod day ta mais kada kwada no isublim man ti kwarta nga imbayad mo. Anay ko. Anay. Ne, apa yan bakit? Nagsakit ti tiyan ko. Inasalbag day dya, Manuel. Diyay lakit diin la ako na nga ice candy tinagsakitan ti tiyan ko. Anay. Agpabasol ka man ako nakon. Apay, sigurado ka? Ajay lako na nga ice candy tinagsakitan ti tiyan mo? Isupay laang matikinan ko. Awan matanti sa bale. Apay ngamin nga isutiim mo na akinnan mo. Kat bigbigatan pa'y lang. Pudutan ak nga rod. Guray ka man. Amang ano nalamiisan laang ti tiyan mo. Saan ka manan amapan makiapa? Aputam lang arudan ta tiyan mo. Kaya't mo pa'y laang timapan makiapa. Apay nga taasaan kami matlaang na maadaan iti anak kini Hilda, nanang. Ay, kasano kuma amadan kayo iti anak. Kat kasla kanayon nga stress ti asawam. Kanayon nga agung-unget. Diyay lamakiap apat ti paglaingan na. Jak nga rod amon anya ti aramidak kan ko ana, nanang. Jak mo't mapagbakaan. Ibagam kit day taasi kaswan na ti bagina. Tabarang agsikaw. Apay nga taasan ka matlag si Kugan, Hilda. Damagam di tabagim no apay asa anak nga agsikog. Kasanumat nga men. Kat kanayon ka ama stress. Gapo ka dagiti ka apam. Kasano nga agsikog ka no kasta? Salbag ka. Apay nga ipabasol mo kanyak ti saan ko apa nagsikog. Amangan no si Kati ayan ti diferensya. Ne. Sa anak ang makiap-apakin ka, Hilda. Iso apang nga asim. Tadi ka makiapa kanya. Isumot lang ti ko na ni nanang. Saan ka nga agsikog? Gapu iti kinalaing mo ang makiapa. Awan pa nagtal na ti panunot mo. Anya? Kasta ti ko na ni nanang? Apay, mapanumat apaan ni nanang? Mapan ko sungatan, gapo iti day nga imbagana. Ay na, pangasim kumamot Hilda. Saan mo ang mapansungsungatin ni nanang? Awan mo't pilpilyo mo na kaapa. Basta! Saan mulat takuman nga imbagbaga iti asawam dagiti imbagakken ka, darmo. Amumbatan ti ugali di asawam. No kasta, inapa na kayo? Ay, imay nagsao-sao. Kasano kano ang masiguradok nga iso ti ayan ti diferensya? Amangan kanumat no sika. Ay, ay masino nga takada kaming agpaiso ti adda diferensya na nanang. Apay ngamin asaan nyo akayat ti agpa-check up. Saan na nanang? Amangan no makasapol pa ilaang ni Hilda ti kaapa na iya ospital. Amangan no apaan na pa iti doktor no ibagada nga iso ti adda diferensya na. Ay, no apay met ngamin akas jay ti ugali di asawam. Apay, saan mo analasen aman nakiapa idinagarem kakenkuana? Saan nanang? Saan mo't ang makiapa idi? Sige mo't na pare. Ipautang mo kanya kung day tamay sa aburyas mo. Bayadak to, intun makasweldo ak.
Amangan ngamin, numauna anak. Kaya't kukumat, agtarakan iti baboy. Alaman lang ngayon. Ipautang kun ka. Kaasi ka, Mike. Basta bayadam nagsweldo ka, ha? Uwan pare. Bayadak no katapusan. Hala, alaam nga rodon day taburias, pare. Agyaman naklaunay pare. Ayan nga, jabayat ti Boreas aginatang nilandong. Inutang na paila ang bakit. Itidnan to inton katapusan. Ay unay kan? Ado ti gumatang akash dita, ingkakat impautangan. May amon ata kaasi, Mike. Kaya't na ti agtarakan. Amangan ngamin ka no maunaan. Iso nga inalanan ati Burias. Saan mo mat nga usaran ta utak mo? Ni, Anya kung matibibiyang mo ngay numaunaan. Masya naklaang mat akin ni pare Lando ba ka? Kat, saan mo akasyan tabagem? Kat, agbayad to, Mike. Kaapanak man ako nakon. Huh? Panawan ka man laangin. Tabagim latan ti kaapam. Total, apera kan tumot laang. Ay, nadar mo. Mapan mo kitaan ni bakit mo. Aday di store ni Nana Mildeng. Naulaw, gapo iti panangkabil kan kuana ni Lando. Anya? Apaya kinabil ni Lando? Imbabain nan samat kanu ngamin. Nagado a taong ang pinagsasawan na ni Lando. Sus, anya timbagbaga na kinilando aya? Saan kanu ngamin ang nakita ni Lando ni bakit mo itay limabas iti store? Ay na, nagsausaw kanumot na ni bakit mo. Imbagbaga na, alam-lamangan kanu ni Lando ti utang na aburyas. Unay lakid din ti asawa kaya. Nakabirok lakit nga ron tinangkabil kan ko, ana. Ala, mapanmun kitaan ni bakit mo. Agsangsangit iti store a pinanawak. Ni Hilda matay tamasapat ko. Ay na, awanan ba intay Lando? Ipabarangay ko! Ha? Anyaman nga minan ayat naramid mo. Kitaam lang aruda na limitam to'y rupak. Kinabil nak ni Lando. Amok a kinabil na ka. Anya nga min ayatin bagbagam? Ibabain mo mat ngamin siya tao. Kasano, kitlikliklikan na. Saan nakalaang anailasin? Likliklikan na ka na kunam? Imposible adinak nakita. Anya kumaaga po aliklikan na ka no nakita na ka. Gapu iti utang na. Katapusan timbaga na pa nagbayad na Hilda. Anya pa'y langit ha? Ay basta, agdaruma. Anya nga ita. Makiapakan to pa'y. Padasag aliklikan ti makiapa. Nagmultang agpaiso ni Lando iti panangkabil na ken ka. Ang amoy narningan na kamot ni Kapitan. Asaan kanton amakiapa. Tano aramidem pay, ket makabil da kamanen, saan da kanton atulungan. Gapot amon ti kaaduan ti kinalaing mo amakiapa dito'y barangay tayo. Padasag nga raw ti sana na makiapa. Saan mo apadasen? Aramidem. Darmaw, dakkel mo tinagbaliwan ni bakit mo. Wan nga rod nanang. Simingpet matayin. Kinasao ka nung ngamin anasaya at ni Kapitan. Binagbagaan na. Imbag ahat a dinangag na ni Kapitan nanang. Ay, win nga road. Nilang gayam Kapitan tidenggan na. Bareng nagtultuloy yun ti panagbalbaliw ti asawak, nanang. Nay, apay adi kamot la bumangon ng Hilda. Aldawa na. Masadsadutak nga rod bumangon lakay. Apay nga takas to'y matantiriknak. Aglaladutak ka na yun. Adan samot ang sakit ko. Anya? Apay nga rod nga itamla nga ibaga. Wala. Agsukat ka nga rod ta mapanta agpa-check up. Tano masigod no kas pangarigan ta da sakit mo. Sige man nga rod. Italaang amariknak da ito eh. Kaslapay kit din rurusukan kan makabakbakwarak. Amangan mo't no na nga to ti blood pressure mo.
Kas na jak mamati iti mga ti doktor lakay. Ang tadagsanak matgayam. Uwan nga ron, bakit? Ay na, nakaragrag sakak unay. Ala, annadam ka no tabagim. Maselan ti panagsikog mo. Saan ka arumbang ama stress? Kanagbanog? Uwan nga rod lakay. Saan ka madanagan? Taan na dak ti bagik. Agyamanak iti Diyos. Kamaudyanan na. Inikan na tamatlaang iti anak. Ita, nagnakaman ti asawak Mr. Lonely, kat saanin na nagsubli iti sigod nga ugali na aman nakiapa. Agpada kami na naragsak ita, gapo iti isasangbay ti may sa amaladaga iti biyagmi. Tuy pagayam mo, darmo. Agyaman nakpagayam darmo iti deto apakasaritaam, ay kat nasaya at met, ta saanin ang nagsubli iti sigod nga ugali ti asawam. Alakastan, kat aywanan, ken padakkelin nyo anasayaat ti anak yo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Darmo. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos ken insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Ken sound effects, Randy Castro. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.